21 июн Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии коронавирус эълон кард, ки дар муассисаҳои тандурустии мамлакат ҳолатҳои гирифтор шудан ба бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифта шуданд. Як рӯз баъд аз он вазорати тандурустӣ хабар дод, ки давоми 2 рӯз 32 ҳолати гирифторшавӣ ошкор гардид. Дар Тоҷикистон аввалин маротиба апрели соли 2020 расман коронавирус ба қайд гирифта шуд ва ба ишораи портали ягонаи миллӣ оид ба коронавирус то имрӯз 13340 нафар гирифтор шуданд. Дар ин миён аз 11 январ то 20 июни соли ҷорӣ коронавирус дар Тоҷикистон танаффус эълон кард ва аксар маҳдудиятҳо бардошта шуда буданд. вируссинос Ораш Алоӣ дар барномаи аз табори Хуршеди Радиои Тоҷикистон қайд намуд, ки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ коронавирус то ҷои ошност, чун аз соли гузашта таҷрибаҳои бузургеро соҳиб шуд. аммо ба гузориши озмоишгоҳҳои ҷаҳонӣ ин душмани инсонҳо инак шакли худро иваз кардааст. нишонаҳои иловагии ин вируси нав обравии бинӣ, дарди сару гулӯ ва гоҳе дарунравӣ дар беморон мебошад. ҳамчунин мушкили дигар ноаён будани ин вирус асту ҳеҷ кишваре гуфта наметавонад, ки дар ҳавои он вирус нест. пас аввалин туфанги мо барои мубориза бо ин вирус ниқоб аст. امروز ما با یک بیماری مواجه هستیم، با یک بیماری در علاقه هستیم که او منتظر است جایی که ما جمع میشویم به ما آزار برساند. در این تابستان حفظ فاصله است که میتواند به من و شما برای سلامتی کمک کند. در این تابستان نقاب زدن است که میتواند برای سلامتی من و شما فایده برساند. مسئله دیگری که مردم را دودیله کرده است گرفتن وایه واکسن ضد کرونا می باشد. در این خصوص ویروس شناس آرش علایی معتقد است که وایه های واکسن هایی که امروز تاجیکستان از آنها استفاده می کند از طرف سازمان های جهانی تشخیص و تصدیق شدند و از فوت و شدت بیماری پیشگیری می کنند. به من سوال همیشه میدهند بعضی افراد که نگرانن از اینکه واکسن بزنن. این واکسن هایی که در جمهوری تاجیکستان هست از نظر مجامع بین المللی، مراکز بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. من واکسن زده ام به عنوان یک طبیب، به عنوان یک شهروند. صحبت پره‌ای ویروسشناس آرش علایی را 24 ایون ساعت 12:15 از موج 104.7 FM بشنوید. نعمت سلیمزاده برای رادیو تاجیکستان.